قال باوردارا روجا كش روجا عمر بن الخطاب خطبات خواند. وقتی خطبه خواندی چاوی وکت عثمان بن عفان هات خطبه. وقتی هاتی عمری چو گوتی ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. گوتی بوچی هند ظلام تأخیر بن التنا بشتی بانگی تینا خطبه. عثماني خد تعالى جي رازيبة زاني بحسوية شكو بخطيبي هيا تنبيه ابدتا مصلي أفيري نشتي. بس إمام عمر قلت ما بال الرجال يتأخرون بعد النداء نافيوين إينا لكن شوا پیغمبری صلاة خود سربن قلتي ما بال قوم يفعلون كذا وكذا چجا نافنت إينا پیغمبری عليه الصلاة والسلام. وجاش بر هندي عمر بن الخطاب قلتي بوچي هند الظلام تأخير بن بشتي بانجي شنيتنا مزقفته. فقال العثمان يا أمير المؤمنين قلتي يا قلي ميري بصرمانا ما زدت حين سمعت النداء أن توضعت. قلت يا أمير المؤمنين والله قلت من زيداء دست نفيجا خو نششتيا. طبعا عثمان يتأخير بوش بر دست نفيجها قلت زيداء دست نفيجا خو من نششتيا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وعنا ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا عثمان ما تقول نبويا كو پیغمبري چه قلت عليه الصلاة والسلام قلت إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي رواية أخرى قلت غسل الجمعة واجب على كل محتلم. صدق رسول الله. ديار بتنج بفرمودي بما كوفيتام احتمام بدينا بروجا خطبة خلقك كيفير بوي روجت خطبة زناينا خطبة خلقك يدي فير بوي ويبوي عدد نعينها ميتوشي بيجي بس باربتر حشتي صادي خلقك يدي شتكت هما شت السيراني والسيران سفرجي نه حرامه بالعكس خد تعالى خوشيا حلال يا حلال كري بس اطار الشرعي ضابط خو وقتي تو چه سفريجي بس نسر حسابا خد بي نمخابن روجا كوكي خطبه باربتري مزگفتا ما بسیار کرن روجا خطبه وقتی بنا افدمه برا خب ده مزگفت باربتر خالید بن یان بصرمان ده ایتن پشتی بانگی یان ده ایتن وقتی تیت لباسه که تیتن لباسی وی برا خب ده چوایه بروجا خطبه یان وقتی تیتن برا خب ده چبهن جیتن یان وقتی تیتن برا خب ده سرخو ناشوتن اواخرات في خطبه داده بحث كين جبر هندي امام عمر خد تعالى جا راضي بتن قلت يا عثمان نابت تأخير بي رجا خطبه رجا بقدر قيمته رجا خطبه چيتريني رجايت اسبوعي دا كروش تدا تلت پیغمبر بجي صلاة خود سربن رجا خطبه آدم عليه الصلاة والسلام رب العالمين يتشكري رجا خطبه رب العالمين آدم عليه الصلاة والسلام يكريت بحشت دا رجا خطبه رب العالمين سبحانه وتعالى دي رجا قيامته يدت أراكتا رجا خطبه دا قيامات رابطا رجا خطبه قالك بقدر قيمته نابيت مروف چبكا سستاهية دا بكتن پشتی هنگي عمري قلت عثماني وقلت وانا أبيت رينشتي ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا النداء من الله سبحانه وتعالى نداء أبو مابت رينشتي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هكر هاتو چو بانك هلدري بانك دا ويتو بيتو حاضر بالمزقفته چونکو بو فسعوا الى ذكر الله ويتنتو بي گوي خدايا خطبه وذكر خدبكي وقرآن بخيني وذروا البيع ساعتا خطبه ده حرامة الشول بكي ساعتا خطبه ده حرام چونکو اوه فرض خطبه معدا سر چاره حتی پنجانه بتن وكدي خطبه واجب سر هر بسرمانه که معدا ما گوتی 4 تینه بن حتی 50
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أفاهن كنتنا خطبة أبد لقاوه هرينشتي والفيرت حاضر وخاصة أبي بري بانگی هاتین که خیره و چند دکاده بیجین بیشت اوه بوا گلک شوی چیتره اوات مینتن دنیای دهن شول پیت دابتن اوه دبوت امینتن و روژا خطبه روژا کب قدر و قیمتا نکباری تعالی سبحانه و تعالی جبر هندی هکرتو بر خوب دی اوی روژا خطبه ابچاوه که مازن ابنرخینتن او يشوانا اوه خود تعالى چد بیجتن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اوی روژا خطبه احتمام ابتده، اوی روژا خطبه زکات تمز گفته، اوی روژا خطبه سر خوش شد، اوی روژا خطبه دانت خوش شد، اوی روژا خطبه سواک استعمال کرد، اوی روژا خطبه بهنت خوش خوب کردن، اوش ایماناوی اوش تقواوی زیده ها لما عود کردن. جبر هند دویتن مروف جلك اهتمام بدتا روجا خطبه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. خلاص هكر خطبه خلاص هنگی توی حری هرب خود رزقی بگره هرب خود درکوه هرب خود سفری بس نسر حسابا نویجا یا روجا خطبه و خطبه جی نسر حسابا یا کشول خو کتو تک بدی ادوی روجا خطبه دا رب العالمين يبي سين تخاري رجاك بقدر قيمته أو تشتري رب العالمين سين بي بخوتن معنوية بقدر قيمته خد تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وهر چهار سين خوتن وشاهد ومشهود 24 قولتين تفسير وانا علماء بيجن هندك اشوانات بيجن وشاهد والسين خود رجا خد به هندك بيجن دبت الشاهد سروه المهم هند تفسير داهاتي كو رجا خد به باري تعالى سبحانه وتعالى السين تخاري به إذن نك خد تعالى جلك بقدر قيمته فرموده که دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بحثوانات کت اویزیتنا خود به اویزیتنا خود به روایت کتن ابو هریره روایت مسلمی دا یا هاتی گوتی پیغمبری گستاف خود سر بن اذا كان يوم الجمعة وقت بتا رجا جمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول دبيش وقت بتا رجا جمعه ملائكة بلاوت بن همي مزگفتا و هر درجه کی هند ملائكة الويري الأول فالأول أبي أول تيتا جور و دنافي نويسن كمكافأوي چه دي بيجين وقت تيتا جور و دناف اينا نويسين وجا خوزي كيت بيت أولي كابيتا جور و ملائكة البر درجهت مزگفتا تراست يعني جور و يجدر و وقت تيتا جور و فلان كوري فلاني هاتا نويسين أو دي چتت پرتوكاوي دا و اوه مكافأوي چيه پشتی هنگی پیغمبری گو صلاة خود سر بن فإذا جلس الإمام هكر إمام رينش تخاره هنگی خلاص ملائكة دي چكن دي كتابت خو دفتر كت خو بيك دادن وجاءوا يستمعون الذكر وملائكة جي حاضر بن گوی خودنا خود بي والله نيا جانا ملائكة بري ما بينا مزگفته ملائكة ليب گارن التب گارن كي دي اول اتا مزگفته داناويتا بن ويست نابي تو تقصير اتداب كي و ملائكة خودنا والسر ملتا دو ملائكة جي هاي أفا خيرت نفست أفا جانب شاريت نفستن جبر هندي پیغمبری گستاف خود سر بن فإذا جلس الإمام وقت إمام رينش تخاري خلاص هنگي أو ملائكة دي كتابت خو بيك داتن أفت متأخر بن أو خير ناگه توا أفت پشتی بانگيتين آن پشتی وقت إمام را بتوا خلاص أف خيره گوه خوب دني ناگه توانا كيش خيره ومثل المهجري بحسيويتيت أفيزيكوتيتن كمثل الذي يهدي البدنة ما معنى البدنة؟ بيشت أفيزيتي تمزقفتش أو إلا بيتن أفيتي تمزقفتي قلت بيغمبري قلت صلاة خود السربنة هجكو أوي حيشترك كريا قربان يعني حيشترك كريا خير أو أولي كاتيا مزقفتي أفرو مزقيني بوي هر خطبة وقت أو هصاتيتن أو حيشترك كتا قربان يعني كتا خير تزاني خير حيشتري چنده مقابل أرقى سيارة يا فيغافيها تتكي خير هنجي حيشتر بون ثم كالذي يهدي البقرة أوي دي فيداتيتن دبيجت هاتكو أوي چيلك كريا قربان يعني كريا خير ثم كالذي يهدي الكبش بيجت أوي دي فيداتيتن دبيجتن هاتكو أوي برانك كريا خير ثم كالذي يهدي الدجاجة أوي پشتی ویتیتن پیغمبری گستاف خود سربن گفت هچکو أوي
تشي بيجي ديكلك كريا خير ثم كالذي يهدي البيضة أفيتن بشتيوي دبيجتن هاتكو أوي هيكك كريا چه كريا خير آن كريا صدقة أفا حتى كنجي حتى بري إمام بيتن وحتى بري بانجي بدتن أفا يهاتي رواية بخاري دا جماراوي 929 يا أفيتو تيا مزگفت خوزيكته اف خيره خرده گهنته ویت مروه بسرمان زیبیت امز گفته روژا خود به زیبیت پرینتا خوری گوی خوب دتا خطیبی سحکی فرموده کدی هشتا خوشتر هر روایت کتن ابو هریره خود تعالی شوی راضی بتن گفت پیغمبری گفت صلوات خود سربن من توضع فاحسن الوضوء هچیه دست نویجا خوب بشد و دست نویجا که جان بشد و کیا پیغمبری صلوات خود سربن ثم اتى الجمعه و پشتی هنگی او بیتا مزگفته فاستمع هي وانصت گوی خوب داتی و ناغفت نابید گلی بسرمانا توت مزگفته و باغوی نابید گوی خود دیا خطیبی و یا سنت او تبر خوب دیا خطیبی و یا سنت او اهو صوتو بیل مقابلی خطیبی پراستی دی گوی خود دی و نابید تو باغوی نابیدش خود باتا کم بد پیغمبری گوی صلوات خود سربن تو گوی خوب دی و خوب بدن کی غفره له ما بينه وبين الجمعة دقل نهيت بغفرا الجمعة دي حطافي جمعة وزيادة 3 أيام بيغنبري قول صلاة خود السربن زيادة يسير وجاجي قال في جمعة دقل نهيت غفرا ومن مسل حصى فقد لغى صدق رسول الله ومن حصى بيغنبري قول صلاة خود السربن ومن مسل حصى هنجي هستاشتی وگاوی نبود مزگفت خب برا و مجید کردن یا هندک دخوب تزبیت خب و مجید کن یا هندک دخوب موبایل و مجید کن یا هندک دخوب نونوکت خو ساهولی کن اه خرج خود با تکیم کت نابید ویتو برا خب ده خطیبی گوهتال خطیبی بد و ناغوی حتی وگل مقابلی تجید حتی نه درسته و نه جایزه جی تو نابینا دوارا آسا تو بیت و بچی بیاوری وید بسرمان تنظیم بزانن رضا خو همی بینوری ایک دیفیکی دعينات كت إجنا بين دوار بشد بيشتعر هير ويز عجائب كتن بيغمبري يقول صلاة خود السربن بس خود با خدا ناغوي وخو مجيل نكي دي اف خيرا جهتتاش في خود بي بو في خود بي وزيدا سيروجا دي قل نهيتا دي غفرن يعني 8 روج و 3 روج بنا 11 روج دي قل نهيتا بچيك دي غفرن هر دي سفر مدكو دي هاي قلت بيغمبري قصة خود السربن ولو هند علماء ضعفاء في حديثي جيد كان بجتن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت برخوب ده فخر عونيت بيغمبري قلت استغفر السربن سر خوب شوي سر شيشتن روجا خطبة واجبة سر شيشتن روجا خطبة واجبة تبهن خوشي الخب كي واجبة سواكي تو هكر زحمتنا بالسرتا سواكي استعمال كه سنة پیغمبر يا صلاة خود السربن لباسك جان بلال برتبت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد تب خودی که تو ده هستا چه دفی کی درجه کا برزو بلند هبت واجل کاوی تو چه دف خودی تو ناچی والله تو ناچی پا تو چه تا نویجو تو بيجي وجهت وجهي مقابل خودی چرکه که جان لباسه که جان سر خوب بشو بهنا جگارش تنید بهنا خوهش تنیدن پیغمبری گفت خود سربن ولو من غسل واغتسل هندک بجن سر شیشتنا جنابت بتن یتیب که هد زانتن پشتی هنگی و بکر و ابتکر کو زیکا بیتن زیکا بیت خود بی زیکا بیتن بیت خود بی شوانا بیت اوید اوالا بیتن و مشى ولم يركب و بیا بیتم ساری نایتن و پشتی هنگی پیغمبری گفت خود سربن و دنا من الامامی هی خونیزی که امامی کرد و استمع گوی خوب دتیجی پیغمبری گفت صلوات خود سربن هر پنگا و که اوا پاوتن بخیرا ساله که پروژی بتن و بخير صلاة كو قيام بكات ولو وكي ما قلت هند علماء ولو إمام الباني دبيشت في حديثات درسته بس هندك دبيجن أفا صلاة قيام والصيام دبيجن يا ضعيفة بس المهم بيغمبر صلاة خود السربن خصة قدر قيمتي ادتا رجع جمعة دي سفر متقدي بيغمبري قصة خود السربن الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا الأربعة رجع خطبة فرضة روجا خطبه فرضا قالي بسرمانا قالي ظلام عيارت خب نمز قفتي قالي جنكا وقت هنجتين بلا لباس الشرعي بروابتن مزقفت روجا خطبه كريتين نفستي بتنارتي تو يقول نحكاري خاصة يا بالغ بتن كريت تأخير بت مزقفتي تو يقول نحكاري
ببینه شوانا به المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف. شوانا به عیال خو بینه گل خو حتی دی پتری حاجه کنن ما بینا ودا چه بتن. پیغمبری گو صلوات خود سر بن جمعه فرض سروانا واجب سروانا الا چارته نبن. کی بن؟ عبد المملوک ایک عبد ایکی بت وگاوه الحمدلله تو عبد خوده ها، تو عبد چه کسانینی، تو سر خودانی عردی با خوده، تو عبد خوده. یا دوی المریض ایک نساخ بتن اوه خود بس سروینینه و اوه عبد بتن ایک نساخ بتن نساخیا و گرام بتن که نشد بیتن و مسافر روایت اکی دادیم روی مسافر بد بس اکم چتا سفره که حلال و صبی بچی خود بس سرینه بس اکم بیت امز گفته بلا بیت بس چه ازعاجا مصالیا نکتن و امرأة خود بس سر جنکی جینینه بس هند روایت های دبیجت نه بلا جنک جی بیت جنک بلا بیت امز گفته بس بلا لباس و اطار شرعی داد الحمدلله دی کد ما خوش کد ما خرطسانه بس بلا ظلام در کفن شنیکا جنک بین اوه سروانینه بس هکر بینجی درسته ولو گمانات دا هی تندکا داد یا جنکی داد یا ایک دیتر دا یا هی علامات داد بیجن بس خطبه فرضه ما عداوات نبتن. فرموده کدی پیغمبر صلوات خود سر بن بیجت من ترکه ثلاثه الجمعتی بیجتن تهاونا بها هر کسی که سه خطباش قصدانه ایتا جامعه هما نوید بیت جا دی حیجت که تا خطیب اف خطیبه نخوشه آن دی حیجت که این تا داری آنجی دی بیجت مزگفتا نخوشه سه خطبه بدون سبب و چه عذر شرعی نبن افنیتا خطبه طبع الله و فی روایت اخرى او ختم الله على قلبه خلاص خدمه دلیویتا کرن روناهی ناشتر دلیوی دا ده هم میگا و شر و طاریاتی و جانب نفسی و جانب روحی افنه مرتاحه ده تیک چتن پشتی هنگی و فی روایت اخرى او من الغافلین افادش غافل آبت و روایت کدی بیشت اف منافقن حاشیه جماعتی سی خطبایش قصدانه اید و چو عذر نبن والله بیشت مالای نخوشه کرم مزگفته کدی بارغ بترین مالا مزگفته دهوی که باشن و تویرکن اتاقون معقول نینه تل دهوی که خریبیجی انا شمچما مزگفته که مالای که خوش نینه نه اوشتیه بس چیه توی فیر بوی هندک نوستینه حتی ساعت دوی نیورو هندک هم هر احتمامی نادنه بخود بی هما هندک وقتی تین جامعتین بس فرض سر خورد کنو چن چه خیر حسا ناگهدتش بر هندی پیغمبری گستاف خود سر بن سی خود با دی فیکتون نه ایم از گفتیم ده اول دیفته اینا نویسین که دی ایا نویسینش غافلا وش منافقا و خدما که دی سر دلیتر و ناهی دی نامیتا تیدا چکو روژا خودبا روژا بقدر و قیمته جبر هندی پیغمبری گو صلاوت خود سر بن روژا خودبا ده گلک صلاوات بدن سر رحامن که دی گهنمن او صلاوات. آخر نمونه و دبد ماهی ميمي لسردم عبد الملك بن مروان رجع كش رجع عبد الملك بن مروان سحت كري هنده تاجر ناينا مزگفته رجع خطبه ناينا خطبه بسیار کر گوته بوچی فلان کره فلانی دینایت ام نبینی جابای فری کر گوته اوه ملک یهود بشته ها گوته جابب گهینی اولا و هیامه که گوته ام بشولیم تجارت و عبد الملك بن مروان نامک با فری کر اوه امیر المؤمنین بو گوته یا فلان گوته تو خوده که گوته افشولی تو بکی بقدر و قیمته یانجی تو بیا خطبه بقدر و قیمته گوته خطبه خود تعالی یا گوته یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه جمعه خو بگر فسعوا الى ذکر الله و گوته و این گوته پشتی هنگی گوته بشولی جی گوته تا وقت هی گوته ورا رجا خویا خطبه جمعه بکه دا برکت کفته مالیته دبیجن اوی تاجری شرم کرد گوت اسی دی خلاص دی اما خود باخو دو خود بکم و شنی کادی چم حتی دبیجن هارون الرشید سحت کرا رضا اول رجا خطبه گوتی رجا خطبه ویت همی بین حاضر بن وقتا که خیر و برکته وقتا که جشنامه بسرمانه رجا خطبه عیدامه بسرمانه یا گوتی گوت ویت همی حاضر بن هکه ایک غایب و دا بیجتم بوچ فلانی کره فلانی نهات یا خطبه جابایی فرکن بلا بیت خطبه فرضه شبرندي هم دعاش خدي تعالى كين رب العالمين خد بيد مش ما قبل بكتن رب العالمين توبي برزق وانا بكتنا بيت حطافي قافيناتنا خطبة آمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه ونتوب إليك.